Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кеш, исәнмесез мөхтәрәм телевизор караучылар. Һәр вакыттагыча җомга кичендә сезне атна информацион программасын карарга чакырабыз. Бүгенге чыгарылышыбыз районыбыз терлекчелек тармагына багышланыр. 22 июль дүшәмбе көнне Саба районы хуҗалыкларында хезмәт куючы бу һөнәр ияләре традицион рәвештә ярты еллык эш нәтиҗәләренә йомгак ясау слетында катнаштылар. Көн дими, төн дими, бәйрәм ялларда да гел хезмәттә булган терлекчеләребез җәйнең бер көнендә генә булса да бөтен эшләрен читкә куеп күңел ачалар. Җитәкчеләр тарафыннан хөрмәтләнәләр. Бүгенге чыгарылышыбызда терлекчеләр слетыннан әзерләнгән язманы карарсыз. Белән мактанырга минем хакым бар. Үксез калгач газап кичергәндә кулын сузган изге халкым бар. Бөтен уем эшем сиңа, авылым мин гомергә сиңа бурычлы. Синең безне сөю кайнарлыгың эретерлек алмаз кырышны. Суса бүләр идем чишмәләрнең мин шифалы суын эчмәсәм, басуыңның игән исен сулап, икмәгеңне ашап үсмәсәм. Тугач тында күктән кояш нурың бишегемә көлеп караган. Хаваң биргән күзгә зәңгәрлеген, җирең манган шәшем карага. Назлы җилең үз дип иркәләгән, язың җәйгән яшел юрганын, төннәрендә аең маяк булып юлларыма сипкән нурларын. Мине кызың итеп үстердең син, анам кебек булдың ягымлы. Саф күңелдән мең кат рәхмәт әйтәм. Хәтерлим дә бала чагымны. Әйе, дүрткенә хәрефтән торуына карамастан, авыл сүзенең мәгънәсе бик тирән. Җәелеп киткән хәтта болыннарны, бормаланып аккан зәңгәр инешләрне, шелтер сулы чишмәләрне, яшел куе урманнарны, җилдә тирбәлеп утыручы арышлы басукырларны үз эшенә ала ул. Авыл тудыручы, авыл булдыручы, авыл туйдыручы. Җир йөзенә күпме хезмәт сөюче, тырыш игенчеләребезне, терлекчеләребезне бүләк итүче дә шул авыл. Авыл кешесе иртәнге кояш белән бергә уянып, үзен сөеп үстергән басу кырларына, ферма тулы маллары янына ашыга. Аларның һәрберсенә авыл кешесенең маңгай тире тамып, күңел җылысы салынган. Мин сокланам авыл кешесенә, гаҗәпләнәм аңа көннән-көн, күрсәтергә иде шул кешегә хезмәтенә күрә хөрмәтен. Авыл кешесенең кендеге тугач тында җиргә береккән. Юктыр аның кебек туган җирен гөл бакчага күмеп үз иткән. Туган җиргә булган мәхәббәте авыл кешесенең канында. Аңлар өчен моның барында күп кирәкми, бары туу җитә, бер бәләкәй генә авылда. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Таңнан торып һәр көн эшкә ашыгучы, алны-ялны белми эшләп, хезмәттә дан казанган терлекче дусларыбыз. Без бүген бу гүзәл мәйданга районыбызның барлык терлекчеләрен, терлекчелек өлкәсендә эшләүче белгечләрен, җитәкчеләрне, хезмәт ветераннарын, юбилярларны, хезмәт юлларын терлекчелек белән бәйләп җибәргән яшьләрне тәбрикләү кичәсенә матур бәйрәмгә җыелдык. Районыбызда кешенең хезмәте һәр вакыт югары бәяләнә, хөрмәтләнә. Терлекчеләр бәйрәмен үткәрү инде матур традициягә әйләнде дисәк тә ялгыш булмас. Әлеге бәйрәм елдан-ел матурырак, күркәмрәк төс ала. Бу шулай булырга тиеш тә. Бу бәйрәм чын мәгънәсендә терлекчеләр сабан туе булып шауласын, гөрләсен. Хөрмәтле дуслар, сезне чын күңелдән бүгенге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Сезнең авыр хезмәтегездә, тормышыгызда зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаиләләрегезгә иминлек, илләргә тынычлык телибез. Бәйрәм белән дуслар! Терлекчеләрне тәбрикләү слетын Коръән сүрәләре укып, изге сүз белән башлап җибәрик әле. Хәер фатихасын бирү өчен мәйданга Әхмәт хәзрәтне чакырабыз. Рәхим итегез. Yaramazlıkların tabii bana kazalardan, Ağustos kazalardan, bana kazalardan, havuz kazalardan imin kıl. Yaramazlıkların rahmetini, merhametini, bereketini nasip kıl. Yaramazlıklara hayırlı zamanlar, hayırlı selametlikler, tevfik
Niyet, Utkan, Kuluk, Yumuşak, Fiil, Ziran, Zihin, Utkir, Fikir, Kamil, Akıl, Tulu, İman, hayırlı bereketli, hayırlı tüketimsel, hayırlı bereketli, hayırlı Allah, baylıklarına nasip kıl, muhtaçlık karşılığına, benderge, muhtaçlık karşılığına, halkla nefer, gayelerden, koyda meseleslerden imin kıl. Rabbim, Kuşları getirenimize insan sorun, ailelerine eylerini faydalar nasip kıl. Eylemler mübarek kılsın. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bayramni oshim chegaroqdan bayram bilan qutlov uchun Soba munitsipal rayoni boshlig'i Rais Nurg'ali o'g'li Mikixanovni chaqiramiz. Rahim eling. Lekin hurmatli tirikchilar, yetakchilar, qonaqlar, sizga ming rahmat. Zo'r ishlaringiz uchun bilsam da bugungi kunda oziq programmalari bo'lmasa, o'rnatilmasa, kelajagimiz yo'q. Shuning uchun sizning izg'irishingiz uchun ming zo'r rahmat. Sizga tinchlik, salomatlik bo'lganim ilg'an ko'rib, kelajakda da birga noto'g'ri yasharga, ishlarga. Bizdan da yil bo'yicha bizning oila yili e'lon etildi. Endi oilani qadrlay bir yo'q. Endi bizning oila bilan bugungi kunda tirikchilikda ishlarimiz bor. Allohga oyrim rahmat. Kelajakda bizning o'qishlarimiz, bizning fanniy ham texnologiyalardan turib, endi sizin ko'pchilik kishilar bu kunda siz bilan birga buni keng qo'llanib zo'r o'qishlarga boradilar. Kelajakda ishida zo'r o'qishlar bo'ladi deb ketib qolaman. Zo'r ishlaringiz uchun yangidan ming rahmat. Har vaqtda siz bilan qo'llanib yashargansiz. Rahmat sizga. Bayramning eng ko'rkam, eng motor ko'rinishi Silyot flagini ko'tarish uchun maydonda avval xo'jaligida 44 yil ish staji bo'lgan ikkinchi jamg'iyati veterani zootexnik Islamov G'arafiy Qaviy o'g'lin ham yo'lbars jamg'iyatining Gildebek bo'lakchasi hisobchisi Yash Bilgish Falahova Ilusa Ilduz qizini chaqiramiz. Rahim etasiz. Bayramga kelgan oldingi tirikchilarni tabriklov uchun so'zni Qozondan kelgan martabali qonog'imiz Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrining tirikchilik bo'yicha o'rinbosari Bayazitov Guluz Salim o'g'lina beramiz. Сегодня по сложившейся доброй традиции мне очень приятно чествовать передовиков и всех животноводов Сабинского муниципального района. От имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, и от себя лично приветствую вас на сегодняшнем прекрасном мероприятии. Слет животноводов традиционно является одним из самых важных праздников для всех сельчан, занятых таким важным делом, как обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. На сегодняшний день Республика Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Молоко производится на 158% от потребности, то есть в 1,5 раза больше, чем необходимо. По яйцу производство на 21% больше и по мясу на 26%. В 2023 году республика по производству молока перешагнула планку 2 миллионов 190 тысяч тонн, нарастив производство на 152 тысячи тонн. А первые полугодия текущего года завершили 4% ростом. Сабинский муниципальный район был и является одним из самых прогрессивных районов нашей республики. Построенные современные молочные комплексы
Роботизированные комплексы являются гордостью не только Сабинского района, но и в целом Республики Татарстан. Вот сегодня Раис Нургалиевич сказал, это благодаря программам, которые существуют в республике. И от нас выражаем глубокие слова благодарности Раису Республики Татарстан, Рустаму Нургалиевичу Минниханову. По объему производства молока по итогам 2023 года Сабинский район занимает одну из лидирующих позиций в республике. Район за 3 года смог нарастить производство молока на 39%, и в том числе за 2023 год на 5%. И вот обратно в текущем году, вот благодаря вашей работе, также идет рост объема производства молока и мяса. Высокие среднесуточные привесы позволяют вырастить и получить корову с высоким генетическим потенциалом. Сабинцы в рейтинге районов по производству условной продукции животноводства также являются одним из лидеров. За 2023 год на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий произведено 382 тонны условной продукции животноводства. И отрадно, что вы на этом не собираетесь останавливаться. За этими цифрами стоите вы, работники агропромышленного комплекса. Огромные слова благодарности от Министерства сельскохозяйства и продовольствия Республики Татарстан и от себя лично выражаю всем передовикам производства, всем животноводам и руководству Сабинского муниципального района за ваш нелегкий труд на благо нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, удачи в профессиональной деятельности. Кішігіз үшін бек зор рахмет, сізге есәнлік саулық, Құдаған алдағы тұрмышыңызда оңышақ. Бәйрам білем. Зор рахмет сізге. 2024 yılın 1. yartı yılında Türkçilik tarmağındaki hizmet uçları bilen tanıştırу. Һәм бәйрәм белән котлау өчен сүз район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Хәсән Шылгафур Шәйхулла улына бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli temsilciler, bilgiçiler, yetekçiler, çok bulungan konaklar. Bu yılda temsilciler Sabantoyu Gül ayının 22. gününe Kırlarda Uğrak yürüyüşleri başlanan vakitte doğru geldi. Tabiat şartları münasebetli olup, Gül aylarında artık yoğunçunlar bulmadı. Gündelik temperatürü ayda önünde 32-37 gradus üstünlük durdu. Bu şartlarda temizlikçilik firmalarında işini tiyişli derecede yürütürü, giderlik bölümde temizlik bazı hazırlığı güçlüş hem çıkanları talep etti. Şükür son günlerde yoğun yağmurlar damgas musagan tabiatka şifa buldu. 2022 yılda temizlikçilikteki 6 aylık iş neticelerine to'xtalib ketdik. Bizlarning şu so'rovlar çağrıştırganda süt iş berүү %7%, iç iş berүү %1% teşkil etti. Muhammed için Züfer Cennet Ulu yetekleyen Hristiyan firma hocalarında süt iş berүү %22%, Nafta Cemiyeti'nde %19%, Cemiyeti'nin biçim bölgesinde %12%, ikinci Cemiyeti Irak Sabah Cemiyeti'nin kibeşi bölgesinde %7% oldu. Rayın boyunca 6 yılda bir sıyırdan 5.186 kilogram süt sağoldu. Bu uzmanlıktan çalıştırganda %58 kilogramga arttı. Bu ko'rsatkich Muhammed için Hristiyan firma hocalarında 6.711, BMK Cemiyeti'nde 6.575, Nafta Cemiyeti'nde 6.024 kilogram oldu. Ormanlık dirliklerinin başlanları tutulukta saklana. Mügüzler dirliklerinin sanı 34.206, şunun içinden soğuk sıyırlar 11.980, Mungızlılar 44.864, Soruk hem geceler 6.621, Atlar 2.671 boş. Borları, Kırgız firma hocalığı hem böyle firmaları dirlikçilikten şuurlanı. Bugün günde firmalarda 1371 var. Gözleterlik, turmuşundan 380 soğuk sıyır, 1636 boşları yapmalı hem 943 boş batı hesaplarına.
Жолы үшін ең мүмкіндер сатылған құралдың ішінде келген ақша кірімі 2021 жылдан бірінші артылғанда барлығы 3 миллиард 186 миллион сом ақша кірімі болды. Барлық ақша кірімінің 93% тәжікшілік құралдың ішінде сатылға тур келі. 2 миллиард 916 миллион сом тәшкіл етті. Bu Ruslan yolcularını çalıştıranda 22 parasının ortağıra. Yılın 6 ayında 1 milyar 870 milyon sınıf süt satıldı. 1 kilogram sütün 6 ayda muhtaça satıl değersi 34 son 64 diyen oldu. Bu көрсәткіш Ruslan yılın şu şartlarını çalıştıranda ortağıra kılsa da 2022 yılına çalıştıranda emirek. 2022 yılda ol 35 son 48 diyen idi. Rayonda işleyen süt, yedi şartlı süt kombinatına gitti. Gündelik topşırılan sütün yarısından köpekleşi kazan süt kombinatı ülkede. Rayonda uğraşlar sabah süt may kombinatına her 26 tonuna köpek süt topşırılar. Hemen sütün sotup olup türlü kombinatlarla türlüşe. Bunda eskelep 36 sonundan 40 sonuna kadar teşkil etti. Beyler sütün sifatına, üremine varıp gelişine veya boyluluk, oksam, hem somatik özellikler sonuna varıp buna beylengen. Yiyecektilen sütün sifatlı buluğu, İngiliz şişiratta, hürmetli seyir savuşularımızdan hem bilgiçlerden dura. Ortak tarışlarından, Allah'ın şartı sütün 1 kilogram değersin 48 sonuna şekerip satı mümkünlüğü var. Bugün şartlar, süt kabul kombinatlarının yetekçileri Бүгінгі шарада süt kabul kombinatlarının yetekçileri, vekilleri katlaşa. Onlarga topşırılgan sütke күз вакытында hesap tasap barулар үшін зор рахмат. Çok вакытта өзара хезмәттәшлеккә объектив бәя кую, сифат параметрларын белгиләү буенча сораулар күп. Хуҗалык елының 6 айында 7595 тонна җитештерелде. Шуның içinde müfizə etirdikdə 2560 tonna təşkil etdi. Бүгінгі ете 5010 tonna болды. Mızanın şuşa şarlan çalıştırganda bu %1%. Müfizə etirdiklerden muhtaça 900 gram, mızlardan 507 gram dövlüklik ortam olundu. Dövlüklik müsəşinde ikinci cəmiyyətin təşkiləşən Halim Şultansin ortası 1292 gram var. Soba cəmiyyətinin yollaşmaq işçəsində işləşən faiz aparat valutulı 1248 gram. Programçın Hristiyan Fermi Hocalarına işləşən Fatih Hayrat Vasiloğlu 1201 gram olma işittiler. Oğamda yılın 10 ayında iktisat olan akşa kirimi 1 milyar 75 milyon kurun oldu. Uzaylan şuşu şırklarla çalıştırganda 5 parasında orta. Borluk müdeslerden ikinde 2084 tonna satıp 420 milyon son Durmaziyette 572 tonna satıp 631 milyon sonla. 2007 yılının 6 ayında müdesler üretimde iktisadının ortaşa verisi %51 son oldu. Uzaylılar çalıştıranda 3 parasında göre. Durmaz iktisadının 1 kilogramı %21 son, uzaylığa varağında 13 parasında ortağıra. Gün sayın Rayon Hocalıkları işçi sınıfının süt her tarihge tonu yetiştirirler. Hocalıklarda gündelik süt soğuğu 1 sene ortaşa 29 kilogram turgiler. Tezekçilikten borlu tarmakları boyunca şahsi hocalıklar gruplarları şalı borular. Rayonumuzda agrostartap, ol hocalıklar yetiştirici işlerdi kooperatifleri buldur programlarının negizinde fermerlar, dematör boralıkçılarının satırga şavuru güneşinde hem işmekeler, işlemeklerin kimanlı işlerdi boyunca kengeydiler. Umurzaya Mollar Çıkartı Kooperatif ve Hocalıklardan terliklerine kabul etti. Yamatır Burası asortimentinden ortaya bara. Birinci yarı yıllarda 2240 tonna yetişkende hem bu rayonda abarlık mügüzlü üretimlik iktisadının 80% teşkil etti. Umurzak İYA Kooperatifi kolektifine kuzu vaktinde öbürlerine başvuran için hocalıklar isimler rahmetlerimizi biliriz. Odağı yıldan olan fazla satışları içinde bugün günü 27'ler fazla önemli silah şarkı hazırlandı. Terişilikte tutulmuş işçinin teminleri için bir baş şartlıkta kiminde uzunmuş setler fazla dolara gerek. Orada hazırlanan terlik hazırlar, sifatlı satışları laboratuvarlarda tekşirlik beğenlenip, bütün tür mallarını balanslanman, rasyonlar dikişinde aşağıda mecburi. Sobada uğraşmakta basın üzerinde 23.185 tonna malı hazır hazırlandı.
Müncheli firmaga 250 milyon so'mlik xizmat ko'rsatildi. Borsova jamiyati 8186 tonna komikor mexanik qatnashasiz kasalak monokorum qatnashunda yoki turgan xo'jaliklarga jiberildi. Berisi %23 milyon so'mlik. Sabah azap ko'rsaganda munosib ishlarni natijaga tushirib büyük faktorlarga belirlengan. Xo'jaliklardan silosni bajarishtirib solu ham kooperatsiya negizida ishlagan monokorumlik kunga bir necha taqdir turli ro'yxatda o'rnashgan firmalarga tashuv sig'imlarini ko'p orttiradi. Jishda turgan boshqasining illar orasidan chetdan topilgan sotib oltiradi. Jinoiy shura va boshqa munosabatlar bilimsizlar millionlar qatnashchilar tashkil etadi. Sotib olgan qatnashchilarning berini hamshiradan kundalik kuzatib, monitoring olib turli sotish kompaniyalar bilan yil davomida qo'shma kelishuvlar tuzishga kerak. Shunday qilgan monokorum tegishli sifat va parametrlarida bo'lib, tezlikchilik protsessi ishlarini orttirmay tamin etishga tegishli. Bu tarmoqda bizning bilishlarning asrliklari kerak. Yuqori kompetensiya va azirliklar bilishlarimiz az, laboratoriyalarda mumkinliklar chekli. Bu kooperativlarning xo'jaliklar sostavida bo'lishi va xo'jaliklar bilan durust o'zaro hisob-kitob olib mexanizmni mukammalashtirishga kerak. Hozirgi kunda vaqtda xo'jaliklarning kooperativ tashkil bo'lishlari yig'ildi. Finansman mülkiyetleri şekli bu qaramasdan yılda xo'jaliklarda tirikchilikda tuzilish ham tuzilgandir ishlari olib boriladi. Martada 300 tonna boshqa sıyır, ikinchida 200 boshqa buzovlar turadi. Birdinda oziq saqlash, qo'shimcha oziq tuzilish tuzilishlar boshlandi. Mumkin sektorda fermer xo'jaliklar bu kunlarda yo'l statsionlar oziq o'zaligiga foydalanishga topshirildi. Yo'l aşağıda ko'pilda tuzuv maydonlarining rasmiylashtirish ishlari olib boriladi. Xo'jalik yetakchilari bilgishlari o'rnida zo'r bo'lish bilan qishlati va narxlar terlik bozor zapasini bo'ldirgan. Tirikchilar bilan birlikda yil davomida sut ham ishlarni to'plab olib ham shuning negizida xo'jaliklarning iqtisod finanslarini yaxshilash maqsadi turadi. Bidaqat tirikchi xizmati zo'r hurmatlarga loyiq. Bugungi zamonda barliq oldingi xizmatkorlik turlari yuqori ko'rsatkichlarga erishgan hurmatli tirikchilarimizning maydonimizning o'rtasida chaqirib ularning ismlari yomg'irlar ham loyiqlar bo'laklarini olurlar. Bugungi tirikchilar samolyotning büyük uyushtiruvchisi Savaray hokimiyati boshlig'i Minixanov rais Nuraliyev barliq tirikchilarimiz bugungi ishlarda qatnashuvchilar veteranlarimiz ismidan ulug' rahmatlarimizni yetkazamiz. Hurmatli tirikchilar, xizmat veteranlari, bilishlar, yetakchilar, sizning boringizda bugungi bayram bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Sizga nafas salomatlik, oilalaringizga butunlik xizmat o'mushlari, bizga tinchlik ham immonlik tilab qolaman. Xizmatlaringiz uchun zo'r rahmat. Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabinetining rahmati. Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligining maqtov gramotalari. Rahmati ham Soba munitsipal rayonining maqtov gramotalari. Soba munitsipal rayoni boshlig'ining rahmat xotlari bilan bo'laklanuvchi oldingilarni tabriklovni boshlaymiz. Tabriklov uchun maydonga Minixanov rais Nurg'ali o'g'lin, Bayazitov Gulus Salim o'g'lin ham Hasan Shing'afur Shayxulla o'g'lin chaqiramiz. Rahim etiniz. Davlatjonov Ilyas Ildus o'g'lina Tatariston Respublikasi Ministrlar Kabinetining rahmati bildiriladi. Chin ko'ngildan tabriklaymiz sizni. Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligining maqtov gramotasi bilan bo'laklanuvchilarni tabriklab ketamiz. Gilmanova Gulnur Zinnur qizi, javobliligi cheklangan Nurtil jamiyati sıyır savishisi. Davlat shuni Alsu Muhammad Fatih qizi, javobliligi cheklangan Shitsu jamiyati sıyır savishisi. Tabriklaymiz. Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligining rahmat xoti bilan bo'laklanuvchilarni tabriklab ketamiz. Mirzina Fidaniya Xayrnaz qizi, javobliligi cheklangan Soba jamiyatining Mishan bo'lakchasi sıyır savishisi.
Сабитова Рәйсә Мансур кызы, Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы хисапчысы. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсенең мактау грамотасын бүләкләнәләр. Тимершык ветеринария участогы Хайретдинов Инсаф Илсур улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнүчләрнең исемнәрен бөтен мәйданга яңгыратабыз. Бурдуковская Миләүшә Шәриф кызы, җаваплылыгы шикләнгән Курсабаш җәмгыяте ферма мөдире. Котлыйбыз. Габдрахманов Фәнил Фатрахман улы, җаваплыгы шикләнгән Курсабаш җәмгыяте ферма мөдире. Котлыйбыз сезне. Мингазиева Зинаида Николаевна, җаваплылыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятенең Килдебәк бүлекчәсе нәсел эше буенча технологы. Бүген Зинаида ханымның 55 яшьлек юбилей бәйрәме. Чын күңелдән сезне тәбрик итәбез. Тазуддинова Гүзәл Равил кызы, җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Мишән бүлекчәсеннән терлекчелек буенча хисапчысы. Тәбриклибез. Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнүчләрне тәбрикләп үтәбез. Богданурова Дилә Наил кызы, җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Мишән бүлекчәсе ферма мөдире. Галимова Гөлсинә Идрис кызы, җаваплыгы шикләнгән игенче җәмгыяте бозау караучысы. Гыйләҗетдинов Роберт Рәшит улы, җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыяте бозау караучысы. Сайфуллин Мансур Гыйндулла улы, җаваплыгы шикләнгән Юлбат җәмгыяте терлекчесе. Сейфуллина Гөлфирә Авангард кызы, җаваплылыгы шикләнгән Юлбат җәмгыяте сыер савучысы. Мансур абыйга 17 июльдә 60 яшь тулды. Ә Гөлфира апага сентябрьдә 50 яшь тулачак. Алар мәктәпне бетергәннән бирле авыл хуҗалыгында хезмәт куялар. Икесенә бергә бүгенге көнгә 76 ел эш стажлары бар. Төхвәтуллин Данил Фаил улы, җаваплыгы шикләнгән Нырты җәмгыяте терлекчесе. Хуҗина Гөлнара Әскадулла кызы, җаваплылыгы шикләнгән Сибет җәмгыяте бозау караучысы. Нуриева Нурия Фәрит кызы, Саба ветеринария берләшмәсе лаборанты. Мусина Рәзилә Наил кызы, Саба ветеринария берләшмәсе ветеринария табибы. Бергәләп истәлек фасына шәбез, әйдәгез рәхим итегез. Зур рәхмәт. Район буенча 2024 елның 6 айында узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерү 7%, ит җитештерү 101% тәшкил итте. Сөт җитештерүнең узган елга караганда үсеш биреп югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыкларны тәбрикләп китәбез һәм исемнәрен бөтен мәйданга яңгыратабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Мөхәммәтшин Зөфәр Зиннәт улы, крестьян фермер хуҗалыгы бүләкләнә. Хуҗалык 2024 елның 6 айында узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерүне 22%-ка, савым сыерларын 100-гә арттырып 800 башка җиткерде. Котлыйбыз.
Дәүләтҗанов Ильяс Илдус улы җитәкләгән җаваплыгы шикләнгән Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе җәмгыяте бүләкләнә. Хуҗалык 2024 елның 6 аенда узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерүне 19%-ка, савым сыерларын 50-гә арттырып, 650 башка җиткерде. Котлыйбыз сезне. Зарипов Алмаз Зөфәр улы җитәкләгән, җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыяте бүләкләнә. Хуҗалык 2024 елның 6 аенда узган. Елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерүне 7%-ка, савым сыерларын 100-гә арттырып, 1200 башка җиткерде. Зайнетдинов Шамил Җамил улы җитәкләгән җаваплыгы шикләнгән Симез җәмгыяте бүләкләнә. 2024 елның 6 аенда сөт җитештерү буенча 42.5% табышлык тәэмин итеп, узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерүне 3%-ка, ит җитештерүне 8%-ка, мөгезле эре терлекнең санын 7%-ка арттырып, югары күрсәткечләргә иреште. Истәлек фотосын ачабыз. Зур рәхмәт, мәйданда үз урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз. 2024 елның 6 аенда узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерүне арттырып югары күрсәткечләргә ирешкән сөтчелек һәм нәсел хуҗалыклары комплекс мөдирләрен тәбрикләп китәбез һәм аларны мәйданга дәшәбез. Дәвам итәбез. Саба җәмгыяте кибәче комплексы мөдире Ибатов Илгиз Миннегали улы тәбрикләнә. Саба җәмгыяте Мишән комплексы мөдире Багайвиев Раннур Хашим улы. Шытсу җәмгыяте югары Шытсу комплексы мөдире Гарипов Нәҗип Мөхәммәд Фатих улы. Мәртин җәмгыяте ферма мөдире Шәкерҗанов Ирек Мөдәррис улы. Бергәләп истәлек фотосын ачабыз, рәхим итегез. 2024 елның 6 айлык нәтиҗәләре буенча иң алдынгы сыер савучыларны тәбрикләүгә күчәбез. Тәбрикләүләрне башлыйбыз. Нырты җәмгыяте Арташ фермасыннан Яковлева Вера Андрей кызын тәбриклибез. Котлыйбыз сезне. Саба җәмгыяте Сатыш фермасыннан Хәсәнова Илсияр Гафурбай кызы. Әхмәтов фермер хуҗалыгыннан Җамалова Гөлира Рәфкать кызы. Юлбат җәмгыяте Юлбат фермасыннан Сайфуллина Гөлфирә Авангард кызы. Туган як җәмгыяте Уют фермасыннан Фәйзрахманова Зөлфия Шәйхулла кызы. Саба җәмгыяте Мамалай фермасыннан Хадиуллина Әлфия Фәрид кызы. Саба җәмгыяте Бигәнәй фермасыннан Мусина Разия Мөктәсим кызы. Саба җәмгыяте Яблаштау фермасыннан Исмагыйлова Гөлия Тахир кызы. Юлбат җәмгыяте Килдебәк фермасыннан Шәрифуллина Фәнүзә Мансур кызы. Симез җәмгыятеннән Шайхова Гөлнара Рауил кызы. Саба җәмгыяте Тимерших фермасыннан Хәбибуллин Зәбир Вәкил улы. Шытсу җәмгыяте Түбән Шытсу фермасыннан Галимуллина Гөлнара Абуталип кызы. Шытсу җәмгыяте Югары Шытсу комплексыннан Дәүләтшина Илсияр Раев кызы. Мөхәммәдшин фермер хуҗалыгыннан Ибраһимов Әнәс Минир улы. Игенче җәмгыяте Пукаль комплексыннан Әхмәдуллина Әлфинә Әнис кызы. Игенче җәмгыяте Тернәс комплексыннан Сабирҗанова Гөлназ Шарифулла кызы. Нырты җәмгыяте Арташ комплексыннан Газизов Фәнил Хәлим улы. Саба җәмгыяте Кибәче комплексыннан Вәлиева Фидания Тимерхан кызы. Курсабаш җәмгыяте Курсабаш комплексыннан Әхмәтҗанова Рәзилә Шамил кызы. Туган як җәмгыяте Шыңар фермасыннан Зайнетдинова Рәмзия Хамидулла кызы. Юлбат җәмгыяте Юсуф Алан комплексыннан Зәйнуллина Нурзидә Миннехабир кызы. Юлбат җәмгыяте Туктар фермасыннан Хадиуллина Розалия Нуретдин кызы.
Soba Cemiyeti Mişen Kompleksinden Şeyhüddinova Oline Nariman kızı. Soba Cemiyeti Kızıl Mişel Fermasından Minibayeva Fenuze Ferit kızı. Yulba Cemiyeti Urta Soba Kompleksinden Sannikova Любовь Семеновна. Kırsabaş Cemiyeti Kırsabaş Robot Kompleksinden Rahimulin Reis Fanil ola. Yulba Cemiyeti Tuktar Robot Kompleksinden Eskerif Raynur İlnur ola. Biz devam etimiz. Tuduru bölüge işçilerini tebriklewge köşebiz. Meydanga rahim edigiz. Yulba Cemiyetinden Galyamova Fenzile Farruk kızı tebrikledi. Şıtsu Cemiyetinden Gımadiyeva Güline Reşit kızı. Nartı Cemiyetinden Tuhvatulin Danil Fail ula. Mügüzlü eritirlik itici yetiştiricilerinin isimlerini yankıratabız. Soba Cemiyeti'nin Mişen bölükçesinden Aşar Vilüze Gilimhan kızı. Yulba Cemiyeti'nin Orta Soba Brigadasından Garipova Nuriye Muhammed Nur kızı. Soba Cemiyeti'nin Sotış bölükçesinden Garipova Remziye Şamil kızı. İkinci Cemiyeti'nden Hüseyinova Ruziye Abdülhadi kızı. Soba Cemiyeti'nin Kiveşi Brigadasından Eskerif İlşat Şayahmetullah. Sime Cemiyeti'nden Hujina Gülnara Askadullah kızı. Yulba Cemiyeti'nden Gümerif Rinat Emir ula. Şutsu Cemiyeti'nden Feyzrahmanov Radis Maksum ula. Kursabaş Cemiyeti'nden Zahitov İlnar İlgiz ula. Soba Cemiyeti'nin Yavlaştau bölükçesinden Faizov Marat Vadut ula. Muhammed Şin Fermer Hujalığından Fatih Fayrat Vasil ula. Tuğanyak Cemiyeti'nden Habib Rahmanov Fergat Feyzrahman ula. İstelik fotosunu açıyoruz. İsemimin durulu kızımı sobaylar şişmeler. Işana görmek zibirük sağınmadı deyseler. Işana görmek zibirük sağınmadı deyseler. Şidcirlerden sağışlardan yürümeli sargayıp Avulun harşalı mini siga kaydamı sağınıp Şidcirlerden sağışlardan yürümeli sargayıp Avulun harşalı mini siga kaydamı sağınıp Kızıl yarıyışın Taşlap varlığı işlerimini Avlıma kaydışın Taşlap varlığı işlerimini Sabahlarına kaydışın Şidcirlerden sağışlardan Yürümeli sargayı Avlım harşal bini Sine kaydamı sağınıp Şidcirlerden sağışlardan Yürümeli sargayı Şalı bine sina kaydamı sağınıp
Tebriklerlerini devam ederiz. Dunguz itiş yetiştirişçiler Tatmitagri Cemiyeti tirlikçilerin tebriklep gideriz. Hem aldınğılarını meydana deşeriz. Şerefi ve Nurseyde Ferit kızın tebrikleyimiz. Gazizova Elfiye Rinat kızı. Gece hem sarıkçılık, atçılık, umartaşılık boyunca aldınğılarını tebriklep gideriz. Şıtsu Cemiyeti tirlikçisi Şingerey Fennur Muratula. Satış bölükçesi tirlikçisi Garipov İlgiz Mirsayidula. Tuğanyak Cemiyeti tirlikçisi Asadullin Resim Reisula. Yulbaz Cemiyeti tirlikçisi Ehlif İldus Mevlidcan ula. Nırtı Cemiyeti umartaşısı Hafizov Marat Minnahmetula. Mişen bölükçesi umartaşısı Tazaddinov Almaz Gabdelhalik ula. Nırtı Cemiyeti umartaşısı Hafizov Fanil Minnahmet ula. Lukus Soba Cemiyeti tirlikçisi Şerifulina Gülşeşek Müsevir kızı. Lukus Soba Cemiyeti tirlikçisi Bariyeva Gülşeşek İldus kızı. Küyük Cemiyeti ot koravşısı Merdanov İlsur Rafailula. İstelik fosuna çabız rahim ediniz. Tebriklerine devam ederiz. Tirliklerini sıfatlı azık bilen temin etüşçilerine, yukarı ko'rsatkichlarga erishgan avul xo'jaligi kooperativi xizmatkorlarin, avul xo'jaligi produksiyasini ishkartuvda ishlovchilarni maydonga chaqiramiz. Soba Cemiyeti Kibeshi bo'lakchasi oziq sex operatori Askarov Insof Ilshatullah. İkinci Cemiyeti Azık Cehi Operatörü Garifullin Ravil Fidail ula. İkin Kooperatörü Azık Cehi Operatörü Prokhorov Sergey Aleksandrovich. Uburzaya kooperativi sug'umchisi Garipov Insof Islamullah. Ahmedov Kristian Fermer Xo'jaligi Süt ishkartuv Cehi Operatörü G'ilfanov Ilshad Rashad ula. Apivet Cemiyeti laboranti Nug'manova Alfiya Mansur qizi. Soba Cemiyeti Satış bölükçesi Qimiz Cehi Operatörü Bilalov Rafiz Rifqat ula. İstelek fotosini açamiz. Maktab yıllarını tamamlab o'zlarining xizmat yo'llarini tirlikchilik bilan baylagan qadrli ulkanlarimizning ishlavi zo'r ehtiromga loyiq. Ular o'zlarining ishlav davrida rayonimiz hokimiyati, Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ministrligi tomonidan maqtov gramotalari, rahmat xotlari bilan bo'laklanganlar. Hozir biz haligi veteranlarimizni maydonga adashamiz. Rahim etingiz. Meydanға rahim ediniz. Tebrikler için başlayınız. Tuğan Yağ Cemiyeti Buzav Qarovchisi Haybriyeva Qadriya Nail qizi 40 yıl ish staji. Tuğanyak Cemiyeti Sıyır Savuşisi Muhammed G'aliyeva Ravila Rafiq qizi 40 yıl ish staji. İkinci Cemiyeti Şikisi bölükçesi Sıyır Savuşisi Rahmatulina Jannatnur Şarafi qizi 38 yıl ish staji. 75 yaş yubileyin bayram edi. İkinci Cemiyeti İzme Bölükçesi Zaytexnika İslamov G'arafi Qo'viy ula 44 yıl ish staji. Yulbaz Cemiyeti Sıyır Savuşisi Jalaliyeva Ravzaliya Vaqif qizi 35 yıl ish staji. Yulbat Cemiyeti Urta Soba brigadasi Sıyır Savuşisi Valiyeva Nuriya Aleksandrovna 35 yıl ish staji. Yulbaz Cemiyeti Tuqtar bölükçesi ferma müdiri Farhuddinova Zanfariya apa ish staji 36 yıl. Yulbat Cemiyeti Kildivek Bölükçesi Buzov qarovchisi Garipova Roifa Ramazan qizi 38 yıl ish staji. Sentyabrda 75 yaşlik yubileyin belgilab o'tashak. Soba Cemiyeti Satış bölükçesi tirlikçisi Ahmadulin Vaqid Ahmadullah ula 42 yıl ish staji. Soba munisipal rayonining maqtov gramotasi bilan bo'laklanar. Soba Cemiyeti Timirchiq brigadasi Sıyır Savuşisi G'ilajiyeva Gulnazira Yunus qizi 38 yıl ish staji.
Саба җәмгыяте мишән бүлекчәсендә сыер савучы булып эшләгән Сафиуллина Разина Шакур кызы, 38 ел эш стажы. Әхмәтов фермер хуҗалыгыннан 37 ел сыер саучы булып эшләгән Фәйзрахманова Гөлфинур Хакимулла кызы, Татарстан Республикасының ат казанган терлекчесе, мактаулы исеме иясе. Саба җәмгыяте кибәче бүлекчәсе сыер савучысы Гаделшина Фәнүзә Рашид кызы, 38 ел эш стажы. Соба җәмгыяте Явлаштау бүлекчәсендә 39 ел сыер саучы булып эшләгән. Татарстан Республикасының ат казанган терлекчесе, мактаулы исеме иясе Шириева Зөлхия Дауд кызы 10 сентябрьдә 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Мөхәммәдшин фермер хуҗалыгында баш ветеринария табибы булып эшләгән Гыйбадуллин Кавиетов Фатулла улы, 43 ел эш стажы. Симет җәмгыяте сыер саучысы Хангәрәева Люция Миннулла кызы. Нырты җәмгыяте терлекчесе Зияддинов Габделфәт Зиражетдин улы, 42 ел эш стажы бар. Кырсаба җәмгыятеннән сыер савучы булып эшләгән Фәсхиева Зөһрә апаны тәбриклибез. Шытсу җәмгыяте ферма мөдире Мөхетдинов Шамил Ислам улы, 48 ел эш стажы бар. Шытсу җәмгыятенең Айдар бүлекчәсеннән Корбанова Хатира Хабибулла кызы, эш стажы 44 ел. Күйік җәмгыяте сыер саучысы Хаҗи Муратова Зөлфирә Хайретдин кызы. Саба җәмгыяте Мамалай бригадасының бозау караучы Миннагулова Рауза Гали кызы, 37 ел эш стажы. Соба җәмгыяте Бигәнәй бригадасыннан бозау караучы Гыйләҗиева Гыйлембикә Ибрахим кызы, 37 ел эш стажы бар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсендә җитештерү маркетинг бүлеге җитәкчесе булып эшләгән Латипов Илсур Габдрахман улы. Тәбриклибез. Біз исә мәйданга ветераннарыбызга алмашка килгән яшьләребезне дәшәбез. Тәбрикләүләребезне дәвам итәбез. Саба җәмгыяте кибәче бүлекчәсе терлекчесе Фәсхетдинов Әнәс Фидаил улы. Соба җәмгыяте сатыш бүлекчәсе терлекчелек бухгалтеры Нуриддинова Динә Марат кызы. Кырсаба җәмгыяте бозау караучысы Хайруллин Сәйдәш Фәтхел Ислам улы. Юлбат җәмгыяте Килдебәк бүлекчәсе терлекчелек бухгалтеры бозау караучыда булып эшли Фәләхова Илүсә Илдус кызы. Юлбат җәмгыяте Килдебәк бүлекчәсе менеджеры Гыйләҗиева Әдилә Васыл кызы. Мөхәммәдшин фермер хуҗалыгы механизаторы Хәмитов Ринат Самат улы. Әйтегез, бергәләп истәлек фасанашабыз, рәхим итегез. Терлекчелектә югары культура өчен дигән конкурс игълан ителгән иде. Конкурсның максаты ферма, комплекс тирәләрен тәртиптә тоту, яшелләндерү, чәчәкләр үстерү, ял урыннарын булдыру. Җиңүчеләребезне һәм конкурс шартларын үтәгән ферма мөдирләрен тәбрикләп китәбез. Һәм әлбәттә мәйданга чакырабыз. Рәхим итегез. Дәвам итәбез. Игенче җәмгыяте Пукаль комплексыннан Давлетшина Резида Зөфәр кызы бүләкләнә. Туган як җәмгыяте Шыңар сөтчелек комплексыннан Авзалова Ләйлә Фарсил кызы. Кибәче комплексыннан Ибатов Илгиз Миннегали улы бүләкләнә. Игенче җәмгыяте Шикши фермасыннан Мирзагалләмова Чулпан Габделмәҗид кызы. Сатыш фермасы мөдире Габдрахманов Радик Сулейман улы. Юлбат җәмгыяте Юсуф Алан фермасыннан Зәйнуллин Илхам Нақип улы. Мишән фермасыннан Багавиев Раннур Хашим улы. Бигәнәй фермасы мөдире Латипова Гөлназ Хәлим кызы. Мамалай фермасы мөдире Абдуллина Гөлфия Мәүлидгали кызы. Урта Соба җәмгыяте ферма мөдире Идиятов Алмаз Идвард улы. Симет фермасы мөдире Насиров Рақип Рауф улы. Юлбат ферма мөдире Ганиев Альфред Абуталиб улы. Югары Шытсу ферма мөдире Гарипов Нәҗип Мөхәммәд Фатих улы. Түбән Шытсу ферма мөдире Дорофеева Зөһрә Рауил кызы.
İsenime urmanım, jırlarla durayım, jontuğla jırlarım. İsenime koydum, isenime bileşim, bularla sırdaşım, bir alık yaşım. İsenime koydum, isenime bileşim, bularla sırdaşım, bir alık yaşım. İsenime sabahlar, İsenime dost işler, şortlıktan birlesin, öyle bu kişiler. İsenime dostayım, unutma biz birge, jırmımlar ilimde, yaşayıp biz birge. İsenime kum yüze, İsenime sırlık iş, bu jırlar, bu bunlar, varsı da sizge iş. İsenime dostayım, unutma biz birge, jırmımlar ilimde, yaşayıp biz birge. İsenime dostayım, unutma biz birge, jırmımlar ilimde, yaşayıp biz birge. Ağlardan çıkan yigitler biz, korku bilmez batır yürekli. Sürtürmüş asızdık doğru yollar, doğan жерden duyup yürekli. Biz bu жерnin asıl yigitleri, yüreklerde yarsı bitmegen. Yazmış bizge indi doğanda, huzur buluşlar Allah yüklegen. Biz bu жерnin asıl yigitleri, yüreklerde yarsı bitmegen. Yazmış bizge indi doğanda, huzur buluşlar Allah yüklegen. Ömrünü aşıp durabız bu ay, atlarını uvalı
Kaygılarına giren yüzüne Kartılışlan sandılaşım Yalnızlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da yazmışlarını bul yüzlerde. Kartılışlan sandılaşım Yalnızlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da yazmışlarını bul yüzlerde. Sayramadım yüzüme üzerimde Boyna bir güler sarışalım Yaşlımda üzüntülenişe Yazım tutsaydı yazmışını Kartılışlan sandılaşım Yanlışlarını bulan seni İzlerini büksüp yazsam da yazmışlar bu yüzlerde. Şuna şu cemaat, hemmemizin de yazmışı tuttuğuna ak kağızga yazılar. Hanım, karamalıları yani şirnalikları bulmuşu. Yalnızlıktan öldüğünden mi yüzümüzü sayrı sandılar. Nişik yuvatımsın ağlayım seni Özümde de şunday hal bulgar Bıkratılışlan sandılaşım Yalnızlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da Yokmuşlarını bul yüzlerde Bıkratılışlan azaptayım Yanlışlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da yazmışlar bu yüzlerde. Eyleyin Nuralı, senin sola. Kartılışlan sandılaşım Yanlışlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da yazmışlar bu yüzlerde. Kartılışlan sandılaşım Yanlışlarını bulan seni İzlerini büksüp yasam da yazmışlar bu yüzlerde. Üzgelenip üsüp yılasam da Yazmışlarını bul yüzlerde Tuttatmışlar sandı başı. Tutlatılışlan sandılaşım Tuttatmışlar sandı başı. Tutlatılışlan sandılaşım Tuttatmışlar sandı başı. Tutlatılışlan sandılaşım Kızlar bir ovakları uka bilen şikkenme Elleğinde kızıl duylar iter şaplar şikkenme Elleğinde kızıl duylar iter şaplar şikkenme Dillerge yatak sürge imendeydim yigitler Kinlerinde hilyatigi onu batır kebekler Kinlerinde hilyatigi onu batır kebekler Kızlar bir yesinler bir yet duymaz şapları Saban duyda bir
Районыбыз терлекчеләренең фидакар хезмәтләре ел сайын әнә шулай игътибарга алына һәм хөрмәтләнеп билгеләп үтелә. Аларның эшләре һәр вакыт уң булсын иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тәмам. Ил көннәребезгә тынычлык, тормышларыбызга иминлек теләп, бүгенгә саубуллашабыз. Ялларны күңелле үткәрегез.